uyu mugambwe dufate nka Reveriyano aragomba kugaragara nk'urongoye umugambwe yemeza abantu ko arongoye umugambwe entre parenthèses mu tuzitizo jewe nkiri ku urugamba rw'inkoho abo bantu babiri Reveriyano Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye narabatwaye bari kumwe ico gihe natwara ico bita batayo yabifise amakompanya 3 ikompanyi ya mbere wayitwaye yarapfuye yitwa Pierre ikompanyi ya kabiri yatwagwa n'uyu Reveriyano ya gatatu yatwagwa na Ndayishimiye no kuvuga nabantu nzi Reveriyano n'umusirikare wa vrai ndamuheruka ari umusoda apanze mu bijanye no kugwana no gutunganya abasoda na administration yose yatanguye kuduhindurira gusa mu 2015 kuko niwe yazanye politike yo kuvuga yuko ivy'ikiringo ca gatatu atabwoba bagumya banga bogira ngo amakungu yemera uri ku butegetsi atereka rero dufonse amakungu azotwemera byanka bikunda niwe yazanye politike arayigisha arayishitse umuntu rero yiyemera gusa ururimi rurakunda kumunyererana nta diplomasi akunda gushira muri ico gituma agenda nawe agahagarara akavuga ati je ubu rero n'amavoka akagenda kuri ico ivyo cyo kuraba ko Ndayishimiye ari kuno ngira ngo aranaca yibuka ko ico gihe n'ubu niko biri mu gisirikare wumvise ngo ujyatwara inite ya mbere abariwe wa mbere nyene ujyatwara ya kabiri n'uwa kabiri uwa gatatu n'uwa gatatu sinzi ko aho kantu mukumva no kuvuga nibaza ko kagaruka akibuka ko Evariste Jesse mvuzi byiwe kandi ntavyo no kuba ko vugira ngaha ariko muca mu byumba ivyo ntubaho kakuvuga kuri Evariste kukumva naramutwaye nk'umusoda ariko rero hajya ndabakiremo hajya ugiye hajya bagira umunsi mukuru ngo wabarugwanishije inkoho izina ry'ibanye ntajye uzobonamo ifoto y'ibanye ntajye uzobonamo hariwo nabwiye aho no kwanka gusa ko mboneka hariwo nabwiye ntasha kuboneka severe ya seriye ikabanza ikatubaza amakosa yose yabereye hariya ku rugamba mwoca mutangura kuvuga ngo je natwabona tutotere kugira ngo mubindeko ico gihe mwo kwemera ko nari umutegetsi muri ico gihe shatse kuvuga iki shatse kuvuga rero kurya kubera umwaka w'2027 bataravuga neza ushobora kuzotwara umwe wese arakora kugira ngo amenyekane gusa uko bijya bakunda kubigira mu minota ya nyuma iyo kongere yimirije nagira mpebuze Faustin iyo kongere si yo kuza kugira ici hinduye kongere ya CNDD-FDD cyane muri iyi myaka ikogwa n'abantu batatu bane batanu babanje kuyiga hajya bazana ibintu byo gukomera amashi gusa barya abantu bazoba muri kongere nta na kimwe kiretse rohazare politique nama mvuga ko bishoboka kuko burya natwebwe ntimwari muzi ko byari gushoboka ko twemanga tugahaguruka tukavuga tuti nkaje ndumuvugizi w'umukuru w'igihugu nkubaka nkavuga nti wese nkikeneye kusura kuba umukuru w'igihugu kandi nari umuvugizi wiwe ivyo bintu byama bitangaza abantu birashika ariko ijya kongre sico itegekanije ntagire rero hava agira ngo barya abantu ngo hariho ngo impande zibiri zihanganye kandi niyo zohangana nta ruhande ruhanganye n'urundi rumwe ruvuga ngo twege tugomba kugira bonne gouvernance urundi ruvuga ngo twebwe tugomba kuguma twiba kuko bose baguma bakorera kuri ku ntumbero imwe ibyo Faustin yabivuze cyane n'icyuko kandi abantu babimenye umwanya wose umugambwe CNDD-FDD uzoba ugitegerezwa kuba ubeshejweho n'amafaranga ya leta ibi bya bonne gouvernance ntagire uzovyiyumvira kuko ubu niko babaye babeshejweho n'amahera ya leta rero nagira ndababwire nta mpande ziri ngaho zihanganye ntaco zipfa guko bose intumbero nimwe niyo kuguma ku butegetsi hajya icyo cyose baragaruka bakaja hamwe bakavuga bati mwibuke ko igihe twova ku butegetsi twocirirwa imanza hajya mu bintu bituma bagwa bavyuka ni iki kintu cyo gutinya
bararimbura barana amakosa bamaze gukorera abarundi baratinya bataha tuvuye ku butegetsi akacu ko bakabaye twambika ibara mu makungu batwita ko tutita muri kahise harabashatse twambika ibara mu makungu batwita ko tutitwa bakwiragiza hose ibinyoma byo kutwambika ibara uyu munsi harageze ko kwivyukiranya basanga incabwenge zose ari mbonera kure basanga abahinga bose ari mbonera kure basanga abaganga bose ari mbonera kure basanga abantu bose bafasha igihugu na Afrika ari mbonera kure turakeneye ko mu misi iza dusanga imbonera kure zisigaye ziri muri kazinduzi muri dictionnaire turashimiye imbonera kure za defiye tubasaba kuzobandanya mwameliyora neza mu bipange neza mu defile gisoda kuko imvi z'intama tendera nkase president wacu ni general major ni mupange mu defile neza nk'ingabo ziyanyene nk'ingabo ntihagira umuntu azosaba kuvyitwaza bimbonera kure zigira ikarashishi umukuru w'igihugu ni general namwe imvi z'intama tendera nkase panga karere kandi no kubwira na mwese n'abene gihugu turasabye bige gutambuka neza nta gutambuka ugenda uratema ivyatsi utugenda uratsitara panga neza karere muri kahise harabashatse kutwambika kibabwire ntimujya mu kondora zose Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye iki ndakibabwire ivyo bintu uri kuragira n'ibiki hewe ivyo bintu uri kuragira n'ibiki ubwo utari kijuju ubwo we niho nivyo ndiko ndagira we ntavyubona vyibiki vyugira ahubwo iyo mbaza uti ivyo vyitwa ngo iki naje ndabizi ivyo bavyita ngo iki amambagwa y'inka ntomba kubitoye aha rero n'umugenzi rero yambwiye ati rero wa muhungu ngo ko abandi bamaze baragutwenga ngo ntufise inka ati genda uhitane amambagwa aho zoyabona atuzocu urondera ahantu hari kigunguzi c'amase hamaro cuterayo ngo mu mezi aya ngo aha inkangu izoba yaje kunyene iteze gutya nyene aha naho ngiteze gutya nyene baje ubwo ukura kome abahora banyishima ko rongo simvise inka baze bamara mare inka ziravuka ntizitegwa mu kuzimu none aha ni mu kuzimu none aha ni mu mase ndagomba kungira ikijuju rero jewe none ubwo n'ubwenge canke n'ubusazi ukabuje rero untukareba ugomba kungurizamo imigambi ndiko ndagira mbe urazi igihe tuzohura ashanda zishoreye ngiye kuziragira uzofyuka amaso aha ndazitenga imbere y'umuryango kugira ngo ntibaze bazinyibe nizamara kumera abantu bwabo ndi barasora bakuze none je ndiko ndigira ibi vyiwanje none uje kumbira ko nsara uri umusazi mw'ivyo wabonye inka zibera mu ave bamba bitoje turuki kugu kikugo imaze kubaho hama ndiko ndayibagisha uzoza ubwira ngo ndaguha agashito iyi ni ninde sendi de defude biri gukina ndi kuri iyo wafashe igihugu cyose sendi de defude igasaba ko abaganga bahinduka imbonera kure abasirikare bakabimbonera kure abapolisi bakabimbonera kure inkeragutabara zikabimbonera kure none ntureba aho bigejeje igihugu igisoda ntigitsinzwe kubera mwakivanzemo imbonera kure ntikimaramaye Sebarundi wahagurukanye amagambo asa na komedi ubu ntari kwishuza ntari no gusaba icyatuma nibura mu Burundi hagati y'u Rwanda n'u Burundi hajyamo inteko z'umuryango w'abibumbye ONU kandi yaravugaga ko batagomba kuryama mu mukondora zose azabikubitira akabemeza yabivugiye mu ntara ya Kirundo ubu naho
yabuze yava bura n'iyajya. Ndayishimiye yatangaje ko kugira ngo u Rwanda rwizere ko rutazaterwa, ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO zashyirwa hafi y'umupaka warwo. Ni igitekerezo yatangiye mu kiganiro yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, agaragaza ko gishyizwe mu bikorwa RDC n'akarere muri rusange byabona amahoro arambye. Ndayishimiye yabwiye abadiplomate ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC gikomeye cyane, ariko ko leta y'u Burundi ikomeje gusenga ngo intambara itazakwira mu karere kose. Yavuze ko Amerika ikwiye gukora ibishoboka kugira ngo amasezerano u Rwanda rwagiranye na RDC yubahirizwe, kandi ko ingabo za MONUSCO zikwiye kwifashishwa kugira ngo ibihugu byo mu karere byizere umutekano wabyo. Ndayishimiye kandi yagaragaje ko bitashoboka ko muri RDC hatangira ibiganiro by'amahoro mu gihe hatariho agahenge, ingabo zijya hagati y'impande zihanganye cyangwa ngo abarwanyi basubire inyuma basubizwe mu buzima busanzwe. Yavuze ko kugira ngo ibi bishoboke, MONUSCO igomba kongererwa imbaraga igakora kurushaho. Amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC tariki 27 Kamena 2025 bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agaragaza ko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Nta kintu Ndayishimiye yigeze avuga kuri iyi ngingo, ahubwo yagaragaje ko MONUSCO hariyo gisubizo. Muri aya masezerano kandi leta ya RDC yari yemeye gusenya FDLR, ariko kugeza ubu ntirabyubahiriza. Gusa ahubwo ingabo zayo iz'u Burundi na Wazalendo zikomeje gukorana n'uyu mutwe w'iterabwoba mu gihe bihanganye n'abarwanyi ba AFC M23. Bigaragara ko President Ndayishimiye kandi adashyigikiye icyemezo cyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR cyateganijwe mu masezerano ya Washington, mu gihe hari amakuru avuga ko bamwe mu barwanyi bawo bari mu Burundi. Sawa, wabyumvishije? Umutekano w'u Burundi bubuze umutekano kubera u Rwanda. Ni kinyoma. Ndayishimiye avuga amagambo atari make agaragaza kurwanya no gutera u Rwanda. Ubundi u Rwanda rwo ntirwakabaye rubura amahoro n'ibikorwa remezo bigahagarara, n'ibindi byose natwe tukaba mu kavuyo n'akajagari k'ubwoba. Ariko u Rwanda ibyo bintu nta bihari kuri kwame mugabo. Umurongo ndi kuri yo atwaramo igihugu ni kubw'ijambo n'ububasha afite, igihugu cyose yagihinduye imbonerakure n'abakenyerarugamba n'ibiswi by'inkona, n'abarokotse ku icumu banze kujya muri icyo kintu cyitwa imbonerakure bahigwa bukware. None nimurebe rero aho yabajyanye. Uyu Sebarundi nawe wabatwaye mu cyuka n'ikinyoma, ababwira ko iterambere ry'u Burundi ngo 2040 2060, babwira ko ngo akomeye, babwira ko ahambaye, babwira ko ari igihangange. Ubu nawe arageramiwe. Niba perezida arira ngo agomba gupfa, minisitiri akarira ngo agomba gupfa, perezida akarira ati bihangange, abene igihugu bati bihangange, igihugu cy'u Burundi gifite abasirikare kikagira abapolisi, ubundi ibyo bihangange bitaraswa, ntibifungwe, ntibiciribwe imanza, ibyo bintu bindi by'akavuyo n'akajagari byo kubwira abantu ngo turakomeye turahambaye, ariko bikaba nta njyana nta sosi. Ubundi iyi komedi iyi ninde izarangira ryari yo kubeshya abantu no guhenda abantu? Navuga ngo reka twizere Imana, tuniringira Imana ko aba banyepolitike babiri baguye kuri Songoye naho ubundi barajyago. N'abantu badahwema, n'abantu badatuza, n'abantu barushe, n'abantu baremerewe. Ndi kuri yati igihugu cyose kigomba kugenda kidatambitse ibirenge mu rume mu kime. Ipfizi itendera nkase uko mumbona muba ariko mumera. Mwumvise uriya wahoze arongoye bakiri mu biroberi, warongoye Evariste Ndayishimiye akanarongora Ndikuriyo, yavuze ati Ndikuriyo yarushaga Neva yari uwa mbere, Ndikuriyo yari uwa mbere, Neva ari uwa gatatu. Ntarinze kuvuga hano intege nke za perezida, namwe murabyumva. Aba bantu ntabwo ahanini ari kurwanira iterambere, si no kurwanira guteza igihugu imbere, ahubwo ikintu bari kurwanira ni icyubahiro, ni ukurongora, ni ukuzamura intara yabo. Nanjye perezida bavuka iwacu, tapi ruje nyinyureho, vewiti, ibintu nk'ibyo. Mukama w'ikigongo.
ndetse n'abaturage. Minisiteri y'ibikorwa remezo iratangaza ko leta iri gushyira imbaraga mu kongera ibikorwa remezo bitanga ingufu z'amashanyarazi ku bwinshi ndetse n'ibiyunganira mu rwego rwo gufasha abashoramari bayakenera ndetse n'abaturage muri rusange kuyabona mu buryo buhagije kandi bworoshye. Ni nk'uko twateguye na Calixte Kaberuka afatanyije na Byron Ndayambaje. U Rwanda ruri mu ubushakashatsi ku mibereho n'ubuzima bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR kigaragaza ko mu mwaka wa 2016-2017 u Rwanda rwari ku gipimo cya 34% maze muri 2023-2024 kigera kuri 72% mu bijyanye no gukwirakwiza amashanyarazi. Gusa nanone mu myaka 5 ishize no kuvuga muri 2020 kugeza 2025 ingo zifite amashanyarazi mu Rwanda zavuye kuri 64.5% maze zigera kuri 85.4%, bisobanuye inyongera ya 20.4%. Muri zo izifatira ku muyoboro mugari ni 60.1%, naho izifatira ku mirasire y'izuba ni 25.3%. Ukwiyongera k'uyu muriro w'amashanyarazi mu gihugu hari bamwe babibonyemo amahirwe adasanzwe yo kugira isoko y'iterambere cyane cyane ku banyenganda mu bice bimwe na bimwe by'igihugu aho wagejejwe abaturage bawuhereyeho bihangira imirimo. Uyu munsi ndakora nkageza saa 7 z'ijoro nkageza saa 5 bitewe nuko mfite umuriro n'abakiriya bakabona ko akazi gahari nkiri mu kazi. Kuri ubu u Rwanda ni kimwe mu bihugu bikomeje gushyira mu bikorwa gahunda y'isi yo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere binyuze mu kugabanya ibyuka bisohorwa n'ibinyabiziga bikoresha lisansi na peteroli. Nkunziryayo Jean Pierre akuriye kimwe mu bigo bitwara abantu mu modoka zikoresha amashanyarazi, aragaruka ku nyungu ziva mu kuzikoresha. Izi modoka mureba twatangiye n'izifite capacity ntoya igenda ibirometero 400 kubera ubushobozi. Rero nubwo zigenda ibirometero bike ariko nabwo turi mu nyungu tugereranyije n'uburyo twakoraga. Iyi batiri yuzuye igenda ibirometero 400, wakishyura twishyura 25,800, iyo yuzuye ni 25,800. Rero ayo 25,800 ari bugende ibirometero 400 nkatwe dukora transport harimo inyungu. Iyo ugiye kuyavunja muri essence usanga harimo essence ifite nka litiro 10-11 igenda ibirometero 100, harimo inyungu. Rero twebwe dufite inyungu mu gukoresha izi modoka z'amashanyarazi gusa. Ukurikije imishinga abikorera bafite yo kwaguraho izi modoka ndetse na moto zikoresha amashanyarazi zizajya zishyirirwamo umuriro, harabibazaho azava ku buryo wagera ku bashoramari n'abaturage 100%. Hano dufiteho projet batangiye gukora uyu mwaka twatangiye. Iyi projet igiye kureba uburyo abantu bose batuguze imodoka cyangwa n'abandi banyarwanda bazanye imodoka kuva hanze uburyo bacyomekamo imodoka zabo. Dufitemo hano charging station bagiye kubakaho ishobora gucharginga imodoka zigera mu 700, kandi n'amabisi nayo tufite ubushobozi bwo gucharginga amabisi. Gusa abarebera iterambere ry'igihugu mu bikorwa remezo basanga leta ikwiye kongera imishinga izongera ingano y'amashanyarazi akagera mu bice byose by'igihugu mu rwego rwo kureshya abashoramari no mu bice by'icyaro. Rwose leta ikwiye gushyira imbaraga mu muriro nk'uko yashyiraga imbaraga mu kuzana essence. Urabizi ko ijya inagabanyaho ku musoro kugira ngo abanyarwanda babashe kubona essence, igashyira n'imbaraga mu kuzamura imbaraga z'umuriro. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore arasobanura ko hari imishinga yitezweho umusanzu wo kongerera amashanyarazi u Rwanda rusanganywe. Turaganisha igihugu mu bijyanye no gutanga umuriro uhagije. Uyu munsi dufite megawati ziri muri 300 z'umuriro. Nk'igihugu dukeneye megawati zirengeje 3,000. Iyo urebye imigezi dufite mu gihugu imbere wavuga ko nta urugomero rwa Nyabarongo niturwuzuza nta kindi kinini tuzaba dutegereje kizongera kuvamo megawati 40. Imigezi yindi dufite duhuriyeho n'ibihugu duturanye kuyishyira sibyo ko nayo itavamo byinshi. Nka Rusizi dusigaranye Rusizi 3 na Rusizi 4. Rusizi 4 nayo izaba ari nini kurusha Rusizi 3, ariko nayo ntabwo izaduha byinshi. Muri gaze naho mu Kivu ibyo turi kuvanamo twibwira ko ari byo bya nyuma, tuzaba tugeze kuri maximum ibyo dushobora kuvanamo iri ya CNG n'izindi megawati ziri hafi 100.
ugasigara uvuga ngo nyuma y'ibyo dusigaranye iki. Hanyuma namumara impungenge ku impamvu nk'igihugu twahisemo ikoranabuhanga rishya rya SMR. Icya mbere ni uko ritagira impanuka n'ibyo bijyanye n'umutingito. Tukavuga ngo nk'igihugu niba twemera ko tuzakomeza kubaho tugatera imbere, tugomba kugira igisubizo cy'iryo terambere ariko kigakorwa mu buryo buri responsible. Umwaka wa 2025 warangiye u Rwanda rufite megawate 467 n'igice kimwe zivuye kuri 238 n'ibice bitatu u Rwanda rwari rufite muri 2021. Kugeza ubu igihugu gifite intego y'uko mu mwaka wa 2034 kizaba kigeze kuri megawate 1066 zikazaboneka binyuze mu mishinga minini igihugu gifite. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo wabyumvise, mu busanzwe politike y'u Burundi amaboko ya Ndayishimiye n'amaguru ye ntibijyana. Amaguru akwereka ko agiye mu iterambere ariko si ho ari kujya, amaboko akakwereka ko ari gukora ariko ntabwo ari gukora. Ibyakanwa kavuga ntabwo bijyanye n'ibikorwa. Ubwo ntimwumva ko ibyo bintu ari igihushane byabaye ikiburirane. Ntabwo ibyo bintu bisa, muraza gusanga imvugo itajyanye n'ibikorwa, ibikorwa byo bitajyanye n'intambwe ze, amaboko yatajyanye n'ibikorwa avuga ku munwa wiwe. Na Reveriyane nuko yu Reveriyane yubatse imbonerakure kuko yashakaga abazamuha amajwi n'abazamutora, ariko aba bantu bose mpamenya ko guhagarikwa no guhagarara kwabo no guhagarikwa, navuga ngo igihe ni iki mukabibonesha amaso cyane rwose, nta gukekeranya nta no gushidikanya, igihe ni iki. Ni ukuvuga ngo politike ya Evariste Ndayishimiye na Ndikuriyo bose bahuye ari bamwe, bose bahura bahwanye. Imana yabimye ubufasha. Neva we nubwo yahise abigereka ku bantu ngo banze kumugira inama, ngo banga kumufasha, akaba ari kuvuga ngo ahamagare ngo inteko z'umuryango w'abibumbye ngo zize zibe hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ngo niho azaba afite amahoro. 2015 se ko mwabahamagaye batanze iyihe sapoti, bamaze iki, bakoze iki? 2015 imyigaragambyo yarabaye, muhuruza makungu, mutabaza ONU, mutabaza inteko, buri kimwe cyose hari na kimwe cyakozwe. Bazungu igisubizo wese Barundi wabasezeraniye niba ukibuze, Abanyamerika bazazana igisubizo bo bagikuye he? Niba mwebwe ubwanyu mu gisirikare habuze igisubizo, mu gipolisi hakabura igisubizo, presidence ikicara y'u Burundi Gitega ikicara ikabura igisubizo, wibwira ko aho kizava handi ari he? Bindi byo ntabwo ndi bubisigure. Murundi wese yamaze kumva, naba n'abantu b'abasesenguzi b'abasiguzi baba banariza politike y'u Burundi bakayishyira ahabona. Ibyo wumvisemo nibyo, ibisigaye na jewe ibyo numvisemo nibyo nyine. Ariko twese duhurije ku ijambo rimwe ko CNDD-FDD igihangange Evariste Ndayishimiye, igihangange Reveriyane Ndikuriyo, biboneka ko aribo batangiye kuva Nkurunziza yapfa, binaboneka ko nuba aribo babandanyije atariho, nibo bishe igihugu, ni nabo biri guharugwa ku gatwe kabo. Abasigaye bose bari mu kwaha kwabo. Kandi aha bamwe baravuga bati Reveriye nashyika ku butegetsi azazana ikipe ya Nkurunziza yose. Ndayishimiye umunsi nawe arajya ku butegetsi azirukana ba Nkurunziza bose. Urumva CNDD-FDD yamaze kwisepara. Niba rero bamwe bari kuvuga bati mwubahe Reveriyane ashyigikiwe n'umugore w'umuhisi, n'abandi naka ni igihangange Neva atavuga, bakavuga bati arashyika ku butegetsi twe turataka. Ndayishimiye nawe akavuga ati ndashaka uko mwikuraho, ndi generali nta wantera kudeta, ndi generali nta wanyubahuka, barazibakubita ntibazibakubita umunsi ukira. Ni icyuka, ntabwo Abarundi bakizera amajambo yawe.